Ũũ nĩguo taũni ya Diani kaunti-inĩ ya Kwale gĩtarũ-inĩ gĩa gĩcũa-inĩ ĩtariĩ. Taũni ĩrĩa ĩrĩ ngumo ya kũgucĩrĩria agendi rĩu ĩtuĩkĩte ya kũgucĩrĩria ngi. Na aikari marĩ na hahũ ya kũgucĩrĩria ona mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko. Niko na uchungu sana kwa sababu hapa mahali kuna biashara na takataka zimekaa muda mrefu hapa zaidi ya miezi 2 sasa hii, na watu wenye wanakuja hapa wakifagia wanafagia dakika 2 wanaenda, na sisi kama wakaji wa Konamsa tunasikia uchungu sana. Sisi kama wakaaji wa hapa Ukunda especially hapa Mandingo tumekerwa sana na takataka hapa katika mji wa Mandingo, kwa sababu right now hii ukiona hii dustbin hapa nyuma yangu imekaa hapa for almost 2 months. Ũũ nĩ kumana na ũtongoria wa taũni ĩno kũgonderera mĩhang'o-inĩ ya kũrogota gĩko, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte gĩko kĩyoranĩrĩrie. Kwa sababu kuna manzi yamekaa na nzi akiingia pale kwa dustbin pale anaenda kwa chakula. Hiyo ni ugonjwa hiyo. Kuna uwezekano pia kifaa kiendelea hapa ndani hapa, ugonjwa mwingi sana unatokezea kwa sababu hizi vitu. Tunaomba msaada utusaidie kama serikali. Aikari marauga marokira magatũngwo nĩ gĩko mĩromo-inĩ ya nyũmba ciao, na arĩa maga gwĩkora mĩromo-inĩ ya nyũmba marahĩngĩcana nakĩo mĩkĩra-inĩ ya barabara, nao ahũri biacara maragĩkora ithaku-inĩ cia matuka mao, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie biacara ciao. Kila mahali ukienda unapata mapipa yote yamejaa, na being a tourist destination ina picha mbaya. Harufu pia nyingine kama hujafunga curtain, hiyo ni lawama hiyo, una watoto wadogo hiyo. Rĩu magĩikara marĩ na guoya wa mũtuthũko wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko, na makĩria mũrimũ wa kũharwo gatema. So right now kuna breakout ya diarrhea, watoto wanakuja wanacheza mahali pale wanapatwa na infections, unaona, so mtau kote hakukaliki kwa ufupi. Marerekeria kĩara kũrĩ ũtongoria wa kaunti makiugo na thengia wa kũrĩha magoti mothe kũrĩ kanjũ ya kaunti ĩno hakinya nĩ gũkinyĩrio motungata kũrĩ na ũndũ wa kwĩgucia. Sisi kama wanabiashara huwa tunalipa taxes and tuna look forward kwamba serikali kuu ama serikali ya kaunti inafaa pia wao watupatie zile services that are needed. Tunaomba msaada wa serikali ya kaunti ya Kwale watusaidie hizo vitu zitolewe, kwa sababu kuna biashara, kuna samaki, kuna biashara nyingi zinaendelea hapa Konamsa, lakini hakuna uamuzi wote umetolewa kwa serikali ya kaunti. Sisi ati tunaomba, kuna lori moja na imeharibika, lori ya kubeba takataka. Ukiangalia ni Kwale kaunti yashinda kununua malori kama 4 hapo. Hii Kwale kaunti bana ishindi kununua hata lori 10 yaweza. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa kanjũ ya taũni ya Diani Hamisi Mwandaro augĩte thĩna ũyũ umanĩte na ngari ya mũmwe ĩrĩa ĩrogotaga gĩko gũthũka, na ahete aikari aya mwĩhoko akiuga wona yagĩra hatirĩ nganja nĩ mekwehererio gĩko. Diani nĩ imwe ya taũni cia gĩcũa-inĩ iria iceragwo mũno nĩ agendi kuma thĩinĩ ona nja wa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.